clear tu te chibai le vekule tuntum kan video a chuan Assam Rifles Technical and Tradesmen Hnaruak dil theitele Airport Authority of India AAI waya Airport Hnaruak hrang dil theite kan en ho le don ani Hnaruak video kan lu tak ma in video masalama khan Khozol DC office thok tur driver post pahni dil thei hun last date kha October ni som le pariat ti ania October ni som thum le pakhat thlenga po sei ani deal man lo te konomani chuanin deal theina rem chang a in hong ani advertisement download link le application form download link chu hemi video description a hianin kada a kan lo en chiang don nia tin Intelligence Bureau IB waya MTS the security assistant na deal dan online form fill up dan tur tutorial video ka siam kha ka channel pakhat zo ka khan ka upload a endu kan omani chuanin video description a tho hianin channel link kha ka da kan lo en chiang don nia ole Hnaruak video lama le to ila ama saberin Assam Rifles Technical and Tradesmen Hnaruak sangni somni le pali recruitment kha en chiang ila post work zong za thi za le somruk pakhata ni a regular post ani state hrang post work in anglawa state wise post vacancy kan hredu ni chuan advertisement kan lo bi chiang don nia Mizoram bik en ila Mizoram bik a hianin post so Hnaruak chung te chu warrant officer personal assistant post pakhat rifleman lineman field post pakhat rifleman recovery and vehicle mechanic post pakhat naib subedar bridge and road post patni naib subedar electrical and mechanical post patni warrant officer draftsman post pakhat rifleman plumber post pakhat havildar x-ray assistant post pakhat te arwakani tichuan post som arwaka STA post panga general post pali EWS ahan post pakhat arwakani lo chungchang rifleman pay level 3 singni sangkha jasari changa singruk sangkwa le zain kar ani dona warrant officer pay level 4 singni sanga zanga changa singria sangkhat kar ani dona havildar pay level 5 singni sangkwa zani changa singkwa sangni zathum min kar ani dona naib subedar pay level 6 singthum sanga zali changa nuai khat singkha sangni le zali in kar han hlo dona ni thiam na ngai te en leila warrant officer personal assistant class 12 pass ani turania skill test dictation 10 minutes 80 words per minute khati thiam ngai donani transcription 50 minutes in English Hindi ani chuanin 65 minutes ani donani rifleman lineman field deal tur chuanin class 10 pass ni ngaya tin ITI trade electrician trade khane ngai bokani rifleman recovery and vehicle mechanics class 10 pass ni ngaya ITI certificate recovery vehicle mechanic emo recovery vehicle operator thiamna ngai ni naib subedar bridge and roads deal tur chuanin class 10 pass ni ngaya tin diploma in civil engineering bridge and road a khan thiamna ngai ni naib subedar electrical and mechanical a khan bachelor degree in electrical and mechanical emo civil engineering tana dil theidona warrant officer draftsman tan chuanin class 12 pass ni ngaya tin 3 years a diploma in architectural assistantship a khan thiamna ngai ni rifleman plumber dil tur chuanin class 10 pass ni ngaya ITI plumber trade kha nei angai bokani havildar x-ray assistant na dil tur chuanin class 12 pass ngaya diploma in radiology thiamna nei angai ani age limit anila kumsom pareta tanga somni le panga warrant officer draftsman kan ti te rifleman recovery and vehicle mechanic kan ti thau khakum som pareta tanga somni panga in car ni angaya kan ria tu chu STSC tan kumnga upper age relaxation oma somthum thleng tan dil thei ani donani rifleman lineman field kan ti te naib subedar bridge and roads rifleman plumber havildar x-ray assistant kan ti ho tan khanin kumsom pariat tanga somni ple pathumin kar tan dil thei dona kumnga upper age relaxation STSC tan oma somni le pariat thleng tan dil thei ni donani tin naib subedar electrical and mechanical 18 to 30 years in car tan dil thei dona kumnga ngai na thiam na STSC tan om dona somthung le panga thleng tan dil thei ani donani selection process an le thuakila physical standard test PST masabera omanga physical efficiency test trade test skill test written test le medical exam khom donani personal interview om don lovani physical standard test PST a khanin
kan exam tura zirlai STSC state wise zirin kan height tin kan weight che size pituk zat khain anglova advertisement a chiang takin kan lo endonia physical efficiency test PET a hianin 5 km running 24 minutes mi patan in dona mai chatan chuanin 1.6 km running minute riat le second som thum chunga tan thlen tura in dona ni trade test skill test kan ti hi heipo hi kan hadile zir khanin trade test skill test ngai chi oma ani lo chuanin khami skill test kha angai chuang lawani written test 100 marks ani dona heta hianin qualifying marks som dona 100 ta khanin 35% in general tan mu ngaya STSC tan chuanin 33% ani dona ni medical exam omanga tin kan soitong khanin personal interview don lavani apply dan turhan en leila Assam Rifles website atang khanin online form fill up turania form fill up dan tutorial video hi video description na link kada kan lo en chiang don nia last day 2 November ni somle pakua ani anga application fee STSC tan mei chatan chon choi lova general tan chuanin group B post B ka zani zel group C post a khanin cheng za zel choi anga yani panhina chuanin AI class AI Cargo Logistic and Allied Service Company Limited Airport Hnaruak enila assistant security assistant Hnaruak ania post zalile somthumle paruk arwak ani kumthum chunga tan khanla kan ni dona extend zel thei ani dona ni hlo hi approximating thakhata singa tanga singruk borvel khan hlo dona basic pay a hianin starting salary a basic pay bi ka singni sangkha zanga ni dona tin TADA kan ti te lodging boarding kan ti te ka free dona leave po hi kumkhata privilege leave voi somle pariat half pay leave kha som pahni tin casual leave voi kwalak thaya dang te po khalom trevani medical insurance a hianin kumkhata cheng sing khat thlenga claim thei boka gratuity allowance kan ti te po kha ala chewani chuwang chuanin thakhata hian tlang puin singa tanga singruk vel kha anla tura be se ni thiam na ngai te class 12 pass to potan khanin arts te science te economics any stream tan khana dil thei dona general tan chuanin 60% mark mu tlin ngaya amai ro chu STSC tan 55% kha atlin chuan adil thei dona ni English emo Hindi emo chiar thiam ziak thiam ni kha du tu sam ani pokani age limit a hianin kumsom ni pasari ai upalo ani turani a STSC tan kumnga upper age relaxation kha oma kumsom thung le pahni thleng tan dil thei ani dona ni job profile and duty tlang pui chu airport a operational works a na thok te lo pui te passenger te bungrua an baggage changchi lo buai pui bungrua load le unload kan tiang chi te khani dona ni deal dan tour AI class website the train online form fill up turania apply link le form fill up dan video hi video description a hian a link kada a kalo en chiang don nia application fee STSC tan cheng za ani dona general OBC tan chuanin zanga ani dona ni last day 2 November ni somle panga ani dona ni pathumna chuanin Airport Authority of India we Hnaruak han en leila junior executive air traffic control ania post zalile somkwale paruk arwakani UR unreserved category a khanin zale somkwale pakwa STSC tan somthumle pathum arwaka regular post ani country tu chu STSC tan khanin UR unreserved category kha apply thei bok don ani hlo hi group B E1 level ani a chu singli atanga noi kha singlin karvel kha ani don ani basic pay bi kha tin DA kan ti te HRA CPF gratuity social security scheme medical benefit kan ti te kha hrang oma atlang puin thakata singsari atanga singsari sanga borvel kha tin kum kha chungin nuai somle pathum borvel kha an hlo phadon ani thiam na ngai te BSc with physics and maths emo bachelor degree in engineering in any discipline kha angai ani English subject a khanin class 10 a emo 12 a emo English subject khan la turani a tin English spoken le written hi class 12 level thiam angai donani class 12 level standard kha thiam angai ni thiam na ngai dang tele hriat ngai neu te chu advertisement a cheng takin tarlan ani a kan lo en mai don nia age limit a hianin deal tu chukum somni pasari ai upalo ni turani a STSC tan
kum somthum le pahnih thleng upper age registration kum nga nen khan somthum le pahnih thleng dil thei ni don ani selection process a hianin online exam computer based test kan ti kha MCQ vekin omdona negative mark omdon lovani application verification o manga voice test te psychoactive substance test te assessment test te medical test background verification kan ti te kha omdon ani apply dan tura hianin AI website www.ai.airo website atangin online apply turania November ni khata tanga apply tran turani donani last date chu November ni somthum ani yang application fee hi cheng sang khat general tan ani dona SDSC meichia tan le PWD kan ti rual ban lo tan khanin application fee choi angai lawani